Yola TV, yeah, 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 yeah. Yola TV. Uhabona gute rero Niyashasha nta nari ayibonye aha ni kuvuga condition zabo ikinyobwa ushaka urakinywa ukazoyazana cyo gituma nashatse tuje ahantu nkaha hatuje atangorane zihari akayabo kumukoko oya ubisanzwe aha ngo abantu abategetsi gusa abantu bafise amahera gusa nibo bahanwera sinha byabe ni muri bwabo babona ko bakurengarenga rero kuba washikenga hari umuntu urabona gucaye cyo kuvuga w'ingene anyene kuko nibyo musanzwe byo kurunakuze nakuriye mu rugo rufise amahera rero ndakunda kuyorohereza aho ndanicaye mugabo urikisa ari umisa twara gahora twari dufitanye umunsi ndagusengera mana tifasha pastor nyarutse tumwe guma kuri agira nta bafise iyi gahunda yacu banatashe kare yego bisi ni nyinshi kweli isanze nije nyine barabangutse gute rero sawa boy ya ashi ara santere ego merci Yashe nusubye ubwoba Nje Josi gambere ko ntarinze kunywa inzoga oyashe je musanze kandi gikoko rero ugira untinyuka urinze kubanze kunzo oyashe je musanze ngombye kwidroga kugira ngo tubikore turi mu kindi gice ako gacumindiramwe ako gacumindiramo ubimaze kuge nemeye kuzanga kwanda gukunda mugabo egashiri nanje nakuriye mu Sunday school uramba bari sinarinzi kunywa inzoga sinobishoreka ko tubikora ntibituze Zef wewe cugenda muri shamba ni nimero 2 cyane cyane tumanza tubiheze uza kunyinyuka urenze kubanza kunywa inzoga neno bishobora nitotse ntanywa inzoga cyangwa ntanywa inzoga nawe se ukuryama gusa atunyira kuna jemeye kwenda gukunda none amasiporo no gukoresha yumva wera amazi navyemeye kwenda gukunda none kigeretse ugira ukoresha n'ubundi uranywa n'inzoga ese nice hano ne ibyo bintu byose cyawe ndakwikore nd'ubuhungu basi byemere kwikanje kwenda gukunda nembera n'inzoga ndazirenze yumwe inzoga basi wegenda muri hotel injahe muri chambre ya injahe kandi nashushiyo he ndoje mimi imbora jewe nyene jewe n'umuntu anywa inzoga kumeze uko none se nimishano nyoye tugire ko mwishengero tuze ngaha anye ucungira urenze kunywa n'inzoga utinye wari nibishije neza no munsi urenze ni kugira abantu majambo meza y'Imana kumwe nawe ushotse nibyo uca wisukamo ubona ko wikiranye n'abahati none gutuma unkunda n'igiki ibintu botamo n'abahati utinyutse kubigira mu maso yanje n'ibindi bihe bindi utoneshe nabikoze mu maso yawe kuko niwe wenyine ugomba kubona gutahura nka inzoga icyo kumenya ko cyo gutahurika inzoga kwese tugende basura kurambara agafukamunwa mukubita none se umunwa wanka uca wambara agafukamunwa none she none ubabajwe n'ibiki mbere je karuko uri kiborerwa sheri manzu ndi navyumvise utinya uyu munwa kubera hamotamo inzoga
nimba nakwiyumviriye ko nabashoboye kwereka yuko nyoye akayoga ni kubera gukunda Nakunde nti. kurenza indubu Nakunde ntibikunda jewe. Ndikuhaye. none mpora ikibasi ambara agapfukamunwa kutinya utereye inzoka hama ibindi ndarabisha umusaya ku ruhande Basubira ugakubuka bakingita. Kina corona bakingita ariko kuko inzoga. ubu nari namaze kwitegura kuva tubivuganye sinaronka koyoka ngenda Girira akagongwe nabigeze kugira ngo nitoroke ndabikore neza ko ntiryambere Wowe ucurika hasi warabishushaka sinkiguhaye rero ngamara n'imborero ukaba rugiye kunkoresha icyaha baneshe ngo ndakubwiye cyo ngo manzi umyembetse basi shiri kuri kusigaye ugomba kumfata nawe none ngirirende ninde wundi muntu agomba kunahura ngaha manzi umwe basi ntabyo nkinyoye basi rindira ujye kajya gafu none kagimbwa kagabahita umuri cyo cyonyine kumuha inzoga none wowe ko wari waje kuri gahunda yuko turyamana tugafata hoteli none uciye ubiguza kurusha inzoga mbega kumuha inzoga n'ubusambanyi nicaye cyane ntwari wampaseho nari naguhase gute nose nawe ntiwabwiye yuko nawe ukeneye guhowe atabyurako muri muri y'amashengero yigisha yuko ibyaha bitanga rero ibyo wumvise n'ibyo byose uri kuribaza biragusha byose ntiryamanye nawe sinkiguhaye umukobwa mwiza ngo tuyage mukobwa mwiza kandi uva inyuma ndakwiyama wacishasutse umubiri ingoro yakudamuyera imana irafashe irantabaye mbonye kuri kiborerwa n'agatima kakagaruka ntigaruka nk'umutaka n'umukristo bayi n'agasaga jewe nawe biraheze tuzongera no kuvuga kiborerwa umusamba siwazanye inde none rero ndiyimbwa unyishimbwa nakubwiye kiborerwa rimwe moya n'ahantu sinzongera kwahurira hirya mbere y'umuntu y'ukubare byo kuborerwa upadije fuck me Yola TV, yeah, yeah,